Mga kabalen ko, musta kayo? Mag-expect kayo ng kanyang kwentuhan tukol kay Maleldo, uling malapit na 18 eh. Of course! Aling mapalyaring ala, inya mo, kailangan ko pamuring ibida rin kebabay ng Kapampangan uling Women's Month, pamurin. Ang pong buri ko lang lakwas itas balor ding ka kung kabalen at kabaru, bang kanita makatas ko salong ikulisak, atin kaming kay uling kebabay ng Kapampangan kami. Manibat kanita, ang ganaking sa lukuyan, yakano milalako representanting Pampanga kareng ligligan legwan. Patuneng laing Kapampangan alita mo bisang pailakwan. Aparte kareng special awards and runner-ups, dakal na mo naman na uling korona ding dalagang Kapampangan. May ginala namang representative ng Pilipinas kareng international competitions, kalupaning Miss Universe. Nung mo pabalo kapatad, apulo na lang kebabay ng Kapampangan ding nilaban kay Miss Universe pageant. Ilang kilala ng tamong ngeni. Buri kong ilatlat, uling very proud ko na tawya arayat. Kabalenke, karing niya king bundok. Munang diling Kapampangan na mag-representa king bansa, king Miss Universe. Yvonne Beringer de los Reyes. March 12, 1955, inyang sumambot yang Miss Philippines Universe si Ibon. Ding kayang apo king mother side, ding pamilya Beringer, ding Kapampangan amanok nangan king Arayat. 1964 naman, inyang mipalitan niyang binibining Pilipinas ing Miss Philippines. At imumunang diling mi putungan korona ning binibining Pilipinas Universe, metong yang Kapampangan. Alang aliwa, Nunay Maria Mirna Sese Panlilio ning Siyudad San Fernando. Ikwane yung titulo inyang July 5, 1964. Laban kareng 15 pang aliwa pang kandidata. Metong niya kareng atanggap ng premyo kanita. Metong niyang makinang panayi o sewing machine. Atin niya namang meging binibining Pilipinas Universe ing Balening Guagua inyang 1968. Iti Rosario Sharina Roselo Zaragoza, king pamilya Velas ning Guaguaya Menibatan ing kayang apo. Metong kareng makwaltang angkan. Bandireng Santo Entierro ang poing kalandra na niti apaparada king Balening Maledo. Tatang ne ing national artist ay Jose Maria Velez Zaragoza. Wari ayap seke nandining kakong kabalen na tiga-arayat amumunang Kapampangan Miss Universe ay Yvonne Beringer de los Reyes asinambut inyang 1955. Baliyo, after 15 years, ing kayang wali, ikwaning pasibayong corona. Isangunet Beringer de los Reyes, and again from the town of the majestic Mount Arayat. Makabaldugan niya naman impamang niyambot ng Simonet, uling iya yung mumunang diling binibining Pilipinas Miss Universe, ameyakit ni Rampa, king mabilog abansa. Uling iti, mumunang pamikatagon, amilwalya king telebisyon, ing may sabing ligligan. Ang ko nang akakit, first time in television niya, paniguradong alang patuguting kulyo, ampong kulisak da rin kaya katamong kabalen inyang panahon na ito. Baloy naman din Kapampangan, very supportive tamo ka rin kaya katamong kalay. O moving on, ing tutuking meging Miss Universe, iba't king Pampanga, tao neman apalit. Dito na niyang binibining Pilipinas Universe i Violeta Acela Enriquez na Luz, inyang June 20, 1986. Apatabulan kay Batning People Power Revolution. Metong ka rin kandidata kayang asambut ing artistang Yalis Dixon, amegi mong binibining Pilipinas International. King kaduang beses amera pa check Pilipinas in Miss Universe pageant, ing representative na ng Pilipinas, yapi ni Charlene Gonzalez Bonin, ay iba't king pamilyang pamintuan king Ciudad Angeles. Many kwayang best in national costume, ang pong milubya naman king top 6. Ngeni, aktibo yung artista ay Charlene at ayasawa ni, ing actor ay Aga Mulak. Kilala yung artista ay Joan Quintas. Ing tutunang lagyo, Joan Zapanta Santos Ametong a Fernandina. Sinambot yung binibining Pilipinas Universe inyang 1995 katukining Charlene. Milob yung top 16 keng Miss Universe pageant.
Kay bating adwang banwa, ni representaning pasibayong bansa king Miss Tourism International. This time, ayuli na yung corona para king Pilipinas. Linaban niya namang Mrs. World inyang 2003. Pabanwa mo yung pilatan, ikuha na yung pasibayo ng Kapampangan Beauty Queen ng Corona ng Bilibining Pilipinas Universe 1997 ni Abigail Williamson Arenas ng Ciudad Angeles. May pwesto yaking top 11 king Miss Universe pageant at maging Miss Photogenic. Ni kabinibining Pilipinas Universe ne murin ing lalawigan iba't naman king balening Mexico. Ikarlagay nga balingit asinabot inyang 2003. Bayo ya pami pasabak ang binibining Pilipinas, 8 local at regional akorona na ing kayang telanan. Ingpe katawlit among binibining Pilipinas Universe keti Pampanga asinabot inyang 2009 at pinipamela Bianca Ramos Manalo ning Balen Bacolor. At dulang kakapatad alinaban king binibining Pilipinas, hilangan may nikwalang miyaliwang corona at nirepresenteng Pilipinas kareng international pageants. Nuko, kanyan kareng kay nakantamong mahilig kareng beauty pageants, may inspire kayo ne. Abay nila din kabalentamong aren amig uling karangalan king labod Kapampangan. Eya mo dapat king may nga labasang panahon saslag ing laing Kapampangan no niya kareng balang henerasyon. Itasye ing banderang K Kapampangan. Ating kaming kay, uling Kapampangan kami.